الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jari sab kita niyo hajaman na to ini waktu sahal-halka wa Allah subhanahu wa ta'ala amunain pagpasaplag sin kalam niya pabang sa manusia. Demikian daysab injin sarta amuin napatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo hindi kita manjari umukat din doon haon sabab karna inyaon amuin tiuntut kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sabay kita mag-ingat na jari niya yari mga katawtay manguran niyo amuin magpasampay maun kaniyo katantan sin amuin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalu ramayan kita niyo amuin mahawon dahin haamuin kasaan maun pakaamuhan insyaallah subhanahu wa ta'ala na yari in kurunato mulia hawaktu ini amuin tagsuko lang tasin waktu insyaallah dimihil siya kato taniyo zakat sin ilmu amuin diarani insyaallah subhanahu wa ta'ala na tumayng kita niyo marayaw in uno-uno na hikatukbal niya kato na tayo maon na to marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala bangsa upama kita niyo magkalu-kalu buwi kita niyo paaturan maun pa amin puunan singkatan supaya na to makawaing kasabunalan pa Quran iwan sunnah na di na ako magpalugay tukbal ko inguro na to kalasan o erun narwayang din kay Sheikh Abdullah Yasin wal yatafaddal fadilatuhu mashkuran. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hajan nabiyil huda wal rahmah wa ala alihi wa ashabihi wal amilina bi syari'atihi ila yaumiddin. Amma ba'du, mga katawtay manghuran namo nagkikita ha programa ini doon naka-radio TV, iban ha internet, mga katay manghuran na mulya sa ginahon na mo kamo sin kabibiyaksahan sin kita niyo sarta pagsagina sin tao halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli in maudo na to hadumini amuna parkala bid'a mga bid'a simaplag hapuas sin tunggatus tahun al-hijri. In bid'a simaplag hapuas sin tunggatus tahun al-hijri mataod to dahin ha mga kakahinang ito doon ha laway upamahan misalan niya inilando mataod lando mahaba sa di tama hawpo in parkala ito amo ini ikaisa bid'atul ihtifal bi maulid an-nabi. Bid'a hapag lami-lami celebration hakapag bata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ihtifal ini hapag bata si Rasul sallallahu alaihi wasallam bid'atun munkaratun, bid'ah munkir
bilang siya hinang mungkir fa Allah subhanahu wa ta'ala panglangan. Iban in panagnaan amuin huminang kaniya magpaawon kaniya amo na mga sila ubay diyon ha hikaupat century al-Hijri. Bunar tuod piyasawa, piyatarang si mga ulama na kauna, iwan sin mahuli. Kadiman wa haditha. In kabatar sin hinang ini, iwan sin piyatarang nila in rad. Amo in jawab. Ha mga sila huminang kaniya, magfaon kaniya, nag-imbento kaniya, iban huminang kaniya. In jawab si mga ulama, di manjari, la yajud ihtifal bimawlid. Di manjari in paglamilami, hawakto kapag bata si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haparkala, di pakaradyaan lang niya, yung pakaradyaan ini, iwan katarangan niya, dalil niya, hindi manjari. Dahil ha mga dalil niya, hindi manjari, lang si mga ulama, amo na al-ihtifalo bimawlid, paglami-lami kapag bata si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil ha mga bid'ah, hinang bid'ah muhdasa, bago. Amuin bago, haagama, amuin wala siya tiyatulon sin Allah Ta'ala in siya amuin yaon din ha mga daakan sin Allah Ta'ala. Karena bunalto din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yasra'hu, wala ini siyara si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala na hinang wayroon himumungan labi kauli, wayroon doon manunjuki himumungan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban labi fi'li, wayroon hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya, wala takririhi, iban wayroon doon sukot si Rasul sallallahu alaihi wasallam in wala niya ataw humundong siya roon sin aon huminang kaniya magfaon kaniya. Wayroon. In siya, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna wa imamuna. Siya in suntuan sin kita niyo, iban sin imam na to. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban uno-uno na, fiyaratong kaniyo sin Rasul ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawaan niyo, bugbugin niyo, hinangan niyo, iban uno-uno sa panglangan niya kaniyo, pantaho, tinggalin niyo. Parman pa si mahasot si Tabaraka wa Ta'ala, lakad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana, liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah, wa dhakarallaha kathira. Parman sin Allah bunalto din kaunan, yaon na kaniyo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, piarasin Allah Ta'ala, suntuan niyo sa rayaw-rayaw. Hay siyo-siyo in kaunan niya, naghulat-hulat ha Allah ay karayawan din ha Allah Ta'ala, iban naghulat-hulat ha adlaw akhira, karayawan ay surga ha adlaw akhira. Iban amuin nagsasabot hangan sin Allah, nagtutumtum hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa taod-taod. Hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Muttafaqun alayh, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis sin Rasul, hisiu-siu huminang haagaman na mo,
hawala siya in abukon siya dahin ha mga pangdaakan na mo inyaon hibalik kanya ay di tay maon dahin kanya in kakahinang yaon man ahdasa fi amrina isyu huminang magpaawon ha agama na mo ay ha kakahinang na mo hasun na mo hada inyan malay sa minho habukon siya din ha daakan agama na mo amo na Islam fahuwarad in siya ibalik kaniya na ito hambuk dalil ha paglami-lami ha kapag bata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikarwa al-khulafa ar-rashidun in mga khulafa ar-rashidun Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajmain iwan nasin panaiwan nila din ha mga sahaba si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yahtafilu wala sila naglami-lami kapag bata si Rasul sallallahu alaihi wasallam walam yad'u ila al-ihtifal bi wala sila nanawag-tawag nag-invite mangdahi pa maglami-lami kaniya ibanin sila khairul ummah sarayaw-rayaw sila ummah puasin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw man siya sila puas din ha Nabi sin ummay ni amo ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kad kala Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabday Rasul sallallahu alaihi wasallam hahak si mga khalifa in kapatut si mga khulafa ar-rashidin ay Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum unoy hadis si Rasul tungod kapatut nila alaikum bisunnati hadis si Rasul wajib kaniyo in mamogbog hakakahinan ko hasunna ko wa sunnati khulafa'ir rasyidin wa sunnatu khulafa'ir rasyidin iban sunna kakahinang sin khalifa ko ganti ko ar-rasyidin amin sila kaya hidayatan al-mahdiyin min ba'di hapuas ko addu alaiha bin nawajiz kutkutan niyo simbugang niyo ay impamogbog niyo biyasin pagkutkut niyo sin lubid kutkuton sin bugang pamogbog ta hasun na sin Rasul iban kakahinang sunna sin mga khulafa ar-rasyidin wa iyyakum wa muhdasatir umur iban hali kamo hadis sin Rasul iban hali kamo anib kamo wa muhdasat ha mga kakahinang pakaradyaan bago ay puas sin naaon sin puas tong gatus tahon jaman sin Rasul sahaba tabi'in lamod in imamupat fa inna kulla muhdasatin bid'atun kunatod hadis sin Rasul ingkatan hinang bago imbento sin puas sin tong gatus tahon sisyo naman siya inetun bid'ah siya innovation wa kullu bid'atin dalala ingkatan innovation bid'ah hapag-agama pag-ibadat pagtag-ipon pag-akhirat inetun bid'ah siya ingkatan bid'ah kalawungan ito hadis Abu Daud iban hadis at-Tirmidhi in hadis ini hikatu dalil tanda pangla nga di man jari hinangon iparkala ini il-ihtifal bil maulid sunnatu ahlul jayg kakahinang sin mga tao marugal ha Islam wad dalal iban tao na lawom dahin ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga khulafa ar-rasyidun bunatod fa inna awwal man ahdasa ihtifal bil maulid al-fatimiyun bunatod in panagnan nakafaon huminang sin paglami-lami pag celebrate
kapag bata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Fatimiyun. Amo na yung mga sila Fatimiyun. Amin sila nagdaawa sila iagaran nila tindog puno sila hi Fatima radhiyallahu anha. Fatimiyun, Ubaydiyun. Dahil mga sila Ubaydiyun inga nila fiaun nila fi qarn rabi al-Hijri. Haupat century na al-Hijri. Hikaupat century ay hikaupat nga gatus tahon na naahon fiaun si mga Ubaydiyun, Fatimiyun. Bunaltod intasabu ila Fatimati radhiyallahu anha dulman wa zuran wa buhtana. Bunaltod biyangsa nila ini in maun kan Fatima. At iniing kami nilong niya tindog hi Fatima radhiyallahu anha, anak si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini to kaanyayahan. Anyayat to paglaog, wajuran bukon munal. Jur, dosa, dakula. Iban panghina, kahinaan niya to. In bisara nila in kami din ha hi atawalong niya din tindog kami hi Fatima atau ada akan hi Fatima radhiyallahu anha. Wahum in sila fil hakika hakasabunnalan niya, hakikat niya dain ha mga Yahud, dain ha mga Yahudi. Hambuk baita wakila minal majus, hambuk baita dain ha mga majus sila yaw. Wakila minal mulahida, hambuk baita in sila dain ha mga mulahida, ay dain ha mga amoy dahriyun ay suyuiyun. Na amoy magkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy maling sinimay dain ha kasabunnalan. Wa awaluhum impanagnaan nila ini al-mu'ijju li dinillah al-Ubaydi al-Maghribi. Panagnaan nila ini himu'ijju ngan niya li dinillah Ubaydiyun dain ha Maghrib. Maghribi hula dain in hula niya Maghribi dain ha sadlupan. Amu in kharaja min al-Maghrib ila al-Misri. Ila al-Misra gumuha siya dain ha hula Maghrib maun pahula Misir pi Syawal sanata 361 Hijri. Ingwa niya rin ha Maghrib pa Misir bulan Syawal tahun tong gatus ka numantag isa al-Hijri. Wa kadima ila al-Misri fi Ramadan sanata 362 Hijri. Dumatong siya maun pa Misir bulan Ramadan tahun tung gatus ka numantag dua. Hati ni hangkat tahun siya. Dahin haula niya Maghrib pa Misir. Dumatong. Bahal akil lil akil. Uno baha ha akil al muslim. Ha halul akal muslim. Ay yukallida rafida wa yattabi sunnatahum wa yukhalifa hajja an-nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Common sense long sin muallif sin kitab Muslim halul akal. Uno baha magtaklid siya harafida, sumingod harafida, iwan miagad hakakahinang nila, iwan sulangon niya impamando si Nabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uno ba ito? Manjari? Maksud di manjari. Ato adi, tayo maon sinakal. Yan. Ito hikatu dalil. Di siya manjari hinangon. Hikaupat dalil, inna Allah azza wa jalla. Kung natin Allah subhanahu wa ta'ala, mahasot si mahating. Kad kamula ad-din. Siyang purna na sin Allah Ta'ala, in agama, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus na siyang purna. Siyukop na sin Allah. Farman sin Allah Ta'ala, A'udhu billahi minas shaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dina. Farman sin Allah, adlaw ini. Ayat ini kaya saksian sin labi hanggatus nga iyo sahaba,
pag hajjatul wida si Rasul sallallahu alaihi wasallam tumurunin ayat ini sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam dito habud Arafah Jabal Rahmah tumindog tumurunin ayat ini biyita si Rasul sallallahu alaihi wasallam saksian sin labi hanggatos nga ibu sahaba pero werhad si Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat ini afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw ini sampurna on kuna kaniyo in agama niyo iban sukupon kuna doon kaniyo in ni'mat ko iban karidaan ko na roon kaniyo in agama Islam pag-agamahan ni sukup na maksud sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala di naman jari ganapan bang ibadah hati niya tawkifiya kita roon ang parkala ibadah di na ka magkalagihan lumawag pa uno imbasaw mo hinangan mo hantang niya ubos na bakas niya kiyahantang si Rasul sallallahu alaihi wasallam bang jikir ibadah tasbih at niya parkala ukhrawiya adiniya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kad balagal balagul mubin muna to nagpasampay siya sin pagpasampay matarang in pagdawa pag tablig si Rasul sallallahu alaihi wasallam walam yatruk tarikan yuwassilu ila jannah wa yubaidu minan nar illa bayyanahu li ummati wala tuod tinggalan sin Rasul in hambukdan hikasampay pasurga iban dan hikalayo din hanarka malengkan piatarrang niya piasawa niya ha ummat niya in ma'lum wa ma'lum anna nabiyuna sallallahu alaihi wasallam munato din nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa afdalul anbiya siya na sa afdal kanabihan karasulan iwan khatam wa khatimuhum siya na in kainapusan sing kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala karasulan wa akmaluhum balagan siya na in sa sampurna pagpasampay risala message din ha Allah subhanahu wa ta'ala yato ma'lum yato kato kihatihan siya na in sa sa sampuna kanilang pasaplag iban tashihan magparayaw li ibadillah magpaamo ha ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala ha pag-ibadat pagtag-ipon nila pa Allah subhanahu wa ta'ala walau kana al-ihtifal na banging kaunan sin pag lami-lami kapag bata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahin haagama alladhi amuin yardahu Allah kiyaridaan siya sin azza wa jalla labayyanahu sallallahu alaihi wasallam tanto pasawahon siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam patarangon niya li ummatihi sabab amanat kaniya aw fa'alahu fi hayati atawa hinangon niya yaon hakabuhin niya pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ma ba'asallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundhiruhum syarra ma yu'allimuhum lahum hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam wayruun din hamanga piara sinallahu ta'ala dain hanabi malingkan in kaunan sin nabi kapatut niya doon kaniya hak doon kaniya amoin suway niya hinduan in ummat niya hakareyawan ma yu'allimuhu lahum amulong niya hinduan niya siya panghinduan niya sila hatungon sin pag-agama, pag-dunya, pag-akhirat nila. Wa yunziruhum iwan paanibun niya sila sin mangi uno na amuin kaya ingatan niya ato pa amuin hindu niya hibayta niya kanila. Ya umat. Ito ikaupat dalil. Di manjari. Hikalima dalil ihdas misla hadil mawali al-bid'iyah yafham in nagpaawon naghapin jimato biyasin
mga pag-celebrate ini bid'ah yufhamu kahatihan ta min hudain kaniya anna Allah Ta'ala lam yukmal ad-din li hadhihi al-ummah. Bang bihat tulong niya wala siyang purna sin Allah Ta'ala in agama ha ummat ini. Wala siyukup sin Allah. Hati niya way rapat subay dahin ha aon sara min tasri aon sara ma yukammilu bihi amoin hikasampurna sin agama. Subay aon sara hikasampurna sin agama. Wayufham minhu iban kahatian ta sin naghinang diya ini anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuballig hati ni Rasul wala niya piya sampay mayang bagili umma amuin patut pasampayon ha umma hatta jaa haula al mubtadi'un al mutaakhirun sehingga suway nalong niya dumatong mga sila ito mga maghinang bid'a iban amuin mahuli na ini latest na kwasintong gatos tahon paahdasu na hinang nila fi sar'illah amuin asara sin Allah Ta'ala malam yu'jin bihi subhana amin wala na yon piyag ijin piyag daat sin Allah subhanahu wa ta'ala mahasut si tabaraka wa ta'ala jaimina in da'awa anna dalika unnatod in mga nasabot yeto yukarribuhum ilallah yeto pagpatisuok nila fa Allah pagpatisuok nila fa Allah subhanahu wa ta'ala ay ibadat nila fa Allah. Wahada bila sakkin in inilong niya way pagduarwa fihi in siya hatarun adim sa piligro sa lago kapiligruhan wa tiradu alallahi adja wa jalla iban pag opposini panulang siya ha Allah Ta'ala mahasut si tabaraka wa ta'ala wa ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam sulang ha rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu azza wa jal bunnato din Allah subhanahu wa ta'ala kad akmalad din bunnato na sampurna na siyampurna sin Allah ubus na siyukup sin Allah ta'ala in agama wa atamma siyukup na sin Allah ala ibadihi ni'matahu doon ha mga ipon niya in ni'mat niya. Ikaw nung saraha ulama ul-Islam al-muhakkikun biingkaril mawali. Piyatarang si mga ulama sin Islam amun sila darajat muhakkikun. Mujtahidun muhakkikun in mungkilon nila im mga celebration ini. Mga birthday ni, pag-birthday. Iban nagpaanib sila minha daing kaniya. Amalan pangagad nila binususil kitabi was sunnah minal kitabi was sunnah ay pangagad nila hamishin dain ha Quran iwan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin tuhaddiru in ayat dain ha Quran iwan sun hadis sin Rasul magpaanib dain ha bid'ah mag-imbento mag-innovation pid-din ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'muru bittiba in ayat in Quran iwan sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long si mga ulama muhakkikun ta'muru bittiba in Nabi sallallahu alaihi wasallam nang daak ha suway kita magad ha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban magpaanib dain ha sumulang kaniya sibu dahay himumungan ta iban ha kakahinang ta iban kakahinang iban fil fi'li wal amal hafiil iban sing kakahinang. Ikaw nun inna ihtifalil bi maulid la yuhaqqi muhabbatar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Impaglaming-lami hakapagbata si Rasul sallallahu alaihi wasallam di ito mabunnal. Bukon siya bunnal, layo hakki ko, bukon bunnal, bukon ito yung pagtahki, pagbunnal, long niya,
magpaglasa ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paglasa ha Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama buat malengkan bunnatod yuhakkik in bunnal paglasa ha Rasul sallallahu alaihi wasallam ittiba'uhu amunay magad kita kaniya. Biya nasin dua nato Allahumma arjukna mutabi'atan Nabi sallallahu. Ya Allah, tunjuki kami, hidayat kami, makaagad kami hakakahinang hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hapag ibadat niya, hamuamalat niya, akidah niya. Allahumma arjukna mutabi'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua na to ito. Na. Imabunnal impaglasa ha Rasul, mattan bunnal paglasa Rasul, magad kita kaniya. Wal amalu bisunnati. Iban hinangon na to in sunna niya. Wa ta'atuhu sallallahu. Iban magtaat kita niyo ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Farman sin Allah ta'ala, pamungan o Muhammad, bang ingkaunan niyo malasa kamu ha Allah, malasa kamu ha Allah Ta'ala, pattabi'uni, agad kamu, baitaan mo sila o Muhammad, agarin niyo ako, in sunnat ko, pagtaat kamu kako, yuhibbukumullah, kalasahan kamu sin Allah, wa yaghfir lakum junubakum, iban ampunon pa sin Allah Ta'ala kaniyo yung mga pardusahan niyo, wallahu ghafurur rahim. Bunnato ni Allah subhanahu wa ta'ala mangangampun baying ulungon, haipon niya magpaampun kanya. Hikawalo, in paglami-lami hakapagbata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wattihadu idan fihi, amoy hinangon siya paglami-lamihan biyasin paghari raya, pagkukuyagan, fihi insya tasabbahu bil yahud, paningod singod makasibo kita hamang yahud wan nasara, iwan si mga nasara, pi a'yadihim, hamang paglami-lami nila, pag-celebrate nila, pagkukuyag nila. Wakad nuhina, bunal tuod liangan kita niyo, anit tasabbuh bihim, in maningod singod sumibo ha paglami-lami nila. Wa takliduhum, iban magtaklid kita kanila. Yato. Ikasiyam, al-akil la yagtarru bi kasrati may yahtafil bil maulid minan nasi fi sairil buldan. In halul akal, di hikap pinda niya, di hika ligap kaniya, in mataod maglami-lami hakapagbata ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahin hamang amano siya mataod in mag-apply kaniya, hinang kaniya hakatan kahula-hulaan. Fa innal haq, kana bunnato din kasabunnalan, la ya'rif bi kasratil amilin, di bukon siya amuin kaya ingatan sabab si mataod in huminang kaniya, sabab si mataod huminang kaniya. Wa innama buat malengkan ya'rif in kasabunnalan bil adillatis sar'iyah, yaun ha dalil sara ay din ha Quran. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Farman sin Allah, panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agad in kita ummah, iban bang agarun mo o Muhammad in kamatauran dain hamanga mano siya ha dunya, laungon nila kaw,
laungon nilakaw din hadan sin Allahu Ta'ala din haagaman niya. Bang amoy basis ta mataon maghinang kaniya kula. At mataon maghinang kita ini pilara kita hindi huminang na maubukan. Bukon ito yung basis sin taon. Basis at dalil. Para man pa sin Allahu Ta'ala wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin. Para man sin Allah amulong niya, amuin, waironin sa taod-taod, bukonin sa taod-taod, ilabi mataod manusia, in agarun. Walau harasta, bisan fa din in pagjaga mo, o Muhammad, pagtuyo mo, bimu'minin, hamanga sila, namamarat saya, fa Allah subhanahu wa ta'ala. Palman pa sin Allah, wa kalilun min ibadiyakas sukur. Iban tiyo-tiyo din ha mga ipon mo, ya Allah, in magsusukur hanikmat. Aaga na sin Allah. Imagad. Ikan po, al-qaida sar'iyya, aturan sin sara, qaida sar'iyya, radda ma tanaza'u fihi an-nas ila kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kaida aturan ini sara siara kato sin Allah. Hiparipir kato ipabalik kato in uno-uno na pag diskasan paghilapan sing kita niyo haparkala yaon. Pagdiskasan si manusia, hipabalik pakitab sin Allah, iwan pa sunnah sin Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiyawag kita ni sin Allah, ya ayyuhalladhina amanu, ati Allah wa ati ar-rasula, wa ulil amri minkum, fa in tanaja'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasuli, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surah An-Nisa ayat kay iman tagsya. Para man sinala, o kamu mga bariman, mga namamarat saya, pagtaat kamu ha Allah, iban pagtaat kamu ha Rasul niya, ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban ulil amri minkum amuin nakura din kaniyo. Amoy piyag nakuraan niyo. Fa in tanaja'tum na bangaon na pagbalihan, pagdiskasan niyo. Fi shay'in hauno-uno na pag-agama, pag-ibadat, haagama niyo. Parudduhu ilallah. Hibalik niyo, hiripil niyo pa Allah ay pakitab niya. War rasulah iban para ay pahadis niya, hadis sahih. Yaon Quran sin Allah, yaon hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In kuntum bang in kaaunan niyo mattan na mamarat saya kamu ha Allah iban hadlaw akhirah. Dalika khairu wa ahsanu ta'wila. Imma nga nasabot yeto amatin sarayaw-rayaw, amatin labi marayaw iban sarayaw-rayaw, tafsilan, lilayan, solution, sin problem, bangaon na pag-aro jawaban, pagdiskasan, wala tiyag amuhan, sing kita ni. Na, parkala, ibada, haagama. Palman pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa makhtalabtum fihi min syai'in pahukmuhu ilallah. Iban uno-uno, paghilapan niyo, fihi, hapag-agaman niyo, haagaman niyo, min syai'in din haununo na, akida, panauhid, ibadat, muamalat, pahukmuhu ilallah, ay in hukuman niyan fa Allah, ay i-repair niyo matto pa Quran sin Allah Ta'ala. Ibalik niyo matto, pabayta sin Allah. Iyon ha Quran niya, katluan ka jud, hanggat unom nga iwo, unom nga katos, kanuman tag-unom ayat. Hatari ka gayra kufiya. Na. Wala sakka way pagduarwa anna man radda al-ihtifal bil maulid ila Allah war Rasul way pagduarwa. Bunatod bang mo hiripir in paglami-lami ini, pag-ihtifal
pag-celebrate kapag bata sin Rasul. Fa Allahu Ta'ala ay pakitab Quran, war rasuluhu iban pa Rasul niya, yajid, kawakan niya, anna Allah, bunnatin Allahu Ta'ala, ya'muru, unoy na ayat sin Allah, nagdaak in Allahu Ta'ala kanya bittibain nabi, papaagaron kita pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya na simparman sin mahasut si tabaraka wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fahujuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Iban uno-uno na piaratong kaniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na hinanganiyo, buginiyo, iban uno-uno sa panglangan niya kaniyo na tinggalan niyo. Wa yubayyin subhanahu, iban piatarang si mahasut si tabaraka wa ta'ala, annahu kunarto din Nabi Allah subhanahu wa ta'ala kad akmala din, ubos na siyampurna sin Allah inagama, wa atamma ni'ma, siyampurna na, ubos na kiumpleto sin Allah, siyukop, iban siyampurna sin Allah in ni'mat niya alal mu'minin doon ha mga bariman. Wa yajid, iban kawakan mo, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lam ya'mur bil ihtifal bil maulid. Wala tod siya nagdaag ha maglami-lami kapag bata niya. Waktu pagbata niya. Way. Walam yaf'alhu, iwan wala tod hinang sin Rasul. Walam yaf'alhu ashabuhu, wala isab hinang sin mga sahabat niya. Fa'alima, na kahatihan ta, bidalik hanasabot, anna al-ihtifal bil maulid, in pag-ihtifal ha maulid, laysa minad-din. Kung siya rin haagama, bal sa magawa, huwa minal bid'a muhdasa, in siya din ha mga bid'a bago, innovation, hinang-hinang, bago na siya. Puas na sin tumatos tahon. Iyon na sumod na pa 4 century, al-Hijri. Na. Ikang putag isa dalil, annal masru lil muslim yawmul isnin an yasuma ida ahabba. Bunato din siyara, ha muslim, hadlaw isnin, amoy magpuasa siya sunnat, bang siya mabaya. Magpuasa siya sunnat, bang siya mabaya. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naasubo siya, pasalan simpuasa sunnat adlaw isnin. Unoin hadis sin sabda sin Rasul, "Dzaka yauma wulidtu fi, inyatto adlaw pagbata kako." Adlaw isnin. Wa yauma buistu, adlaw pag mahinang ako Nabi Rasul. Nah. Atawalong niya, anzala alayya fi, aman adlaw fanagnaan, timurun kako, in message risala ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, adlaw isnin. Palmasru at taasi, in siyara ka to sin Allah, sin agama, magad kita, umikot kita bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pi siyami hapag puasa, yawmul isnin, adlaw isnin ay sunnah. Wa adam ihtifal bil maulid, ayaw kita, wala kita naraak maglami-lami kapag bata si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang putag dua dalil, Idul Maulidin Nabi, in hari raya, paglami-lami kapag bata si Nabi, la yakhlu, di na siya nakagawa min uqul mungkarat. Dain ha jumatu na sadyain hinang mungkar, panglangan. Wal mafasid, iban amin kabatalan. Galiban, kamatauran hinang. Waliyajabillah. Bang fa'aunon in paglami-lami. Yarif, yorafu jalik, kaingatan niya nasabot yato, kaingatan, indahan nasabot, man syahada isisin nakakita, nakasaksi, hadal ihtifal, sim paglami-lamian. O min hadal mungkarat, din ha mga mungkar, hinang mungkar adlaw yaon, ala sabilil misal, ha, upamahan niya, kahupuan niya, aksal kasaid wal madaih allati yataganna biha ahlul maulid.
kamatauran kasida daman pamudji pananglit amuin kialang liuguan siya si mga tao magmamaulod, di na siya gumawa din ha mga lapal alfad sirkiya. Yung mga lapal nila aun pagkasirik, pagkasakuto fa Allah. Wal gulu, iyaon nakaliw sila. Nakalavi in kakahinang kabtangan nila din ha martabat biutang sin Allah para Rasul sallallahu alaihi wasallam atau biutang sin agama. Wal ittira alladhi naha, iban in pag celebrate, pag ihtifal amuin panglangan anho in siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala sallallahu alaihi wasallam, hadis sin Rasul, la tatruni, ayaw niyo ako paglami-lamihan, ayaw niyo ako celebrate. Kama atratan Nasara, biya sin paglami-lami sin mga Nasara, ibnu Maryam, anak hi Maryam ay kan Isa alaihi salam. Fa innama ana abdun, bunalto din ako, hadis sin Rasul, in ako ipon sin Allah. Fakulu in bisaraniyo kako, inhibisara niyo Abdullah wa Rasuluhu. Ipon sin Allah, ibandaak sin Allah, Rasul sin Allah. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikarwa, yaksul fil ihtifalat. Jimatu hamanga paglami-lami ini hakamahumuhan ba'dul muharramat kaibanan hiaram sin Allah Ta'ala. Hiaram sin sara. Jimatu ing kaibanan hiaram panglangan. Biya sinuno hiaram kato sin agama nato ikhtilatur rijali bin nisa, paglamod sin kausugan iban sin kababaihan. Ay bukon niya kasumbang. Bukon kasumbang. Wastimalul aghani wal maajib, magpakaifa sila roon mga instrument, music. Pakayon nila roon in mga pagkalang, paglubo, aon kaiwanan, mag-usal pa sin mga instrument, hapagkalang yaon, paglubo yaon. Wasyurbur hamar, muskirat, aon pa, waliyadyo billah, dahil hakaiwanan, amuin mag-inom sin makahilo. Wal muhaddarat, iwan sin mga amuin mga drugs, hikahilo, sintao. Minum pa sila, awak to yan. Adakala, jimatu faroon, as-sirkul akbar, in sakutu dakula, sirik dakula. Biasin biadin, sirik, kalistigasa bi Rasul, biasin mangayo sila, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, awak to yan. Mangayo sila, dua rijiki naka, anak naka, atau mikilapas naka. At tawado ka ingfa rin ha Rasul, biyasin mga sila ha awliya, wali sin Allah Ta'ala. Sa butong paroon ng mga wali sin Allah, in mga miyamatay na. Dito sila mga yu atawa, amin sitahon nila sa butong. Wal isti'ana bi kitabillah adjawa, iban yaon paroon hawak to yan in pang gaan-gaan. Magaan-gaan ta in kitab sin Allah tabaraka wa ta'ala ay Quran. Biya din aon paron fayashrabul dukhan, in kaibanan magsiga pa fi majlisil Quran, hapag basahan sin Quran. Amin tampat nagbabasa Quran, in kaibanan magbasa Quran, in kaibanan magsiga. Wa yahsul israfu wat tabjir, jimatu paron in pag-usiba sin arta, pangarta nila, iban paaunon nila ikamatu halak, magpaon pa sila halakatu dzikir al-munharif, magpaon pa sila roon maglibot, magjikir, magtasbih, haka masjid-masjiran, ha mga adlaw pagbata ha Rasul sallallahu alaihi wasallam,
ibansin sarta pataason nila pa yung mga suara nila, magkalang sila, pataason yung suara, mansudina, sarta magtupak pa sila, makusog, bang masabot min raisid jakirin, din ha mga amuin nakura, bang nasabot ingan nila. Awak dito. In kata nasabot, wala siyara. Wala ito siyara kato sinaagama, wala siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala, na ijma ulama ul akhlul haq. Nahambuok in mga sila ulama ahlul haq, amuin hakasabundalan. Damikyan jumat tuparoon, kamahumuhan, yaksul amal kabih, hinang mangi, pil iktifal hapag lami-lami kapag bata sin Rasul. Biya din, hanasabot yakuno bikyamil ba'du, faaunon nila, faaunon sin kaibanan, in the dikri, hapag tumtum nila, wiladati sallallahu alaihi wasallam, kapag bata si Nabi Muhammad, ikraman lahu wa ta'diman, pagmulya kaniya ibang panglagbo. Liitikadihim, initikad nila, pamarat sa yan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yakdurul maulid fi madlis ihtifali. Humadir kuno in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapag lami-lami nila, hamadlis, pagpuon nila yon, pagkukuyag nila kapag bata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihay nilong si mga yakumuna lahu muhiyin, tumindog paanon nila kaniya in amuin buhion nila ibansin murahibina, welcome nila in maini min a'damil batil, sa lago-lago kabatalan hinang batal, wa akbah al-jahil, iban sangi kaawam, sarap sing kaawam sing kita manusia. Bunato din Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yakhruj min kabri. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, di siya gumawa din ha kubur niya bihaon ha Madina, kabla yawmil qiyamah, before di palunon in dunya adlaw qiyamah. Akida tayo sing kita. Di gumawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha kubur niya, hadi pa kiamatun in dunya. Wala yattasil bi ahadi minan nas, ibandi siya sumugpat hang katao din hamano siya ha dunya ini. Way connection niya sin Rasul. Wala yakhdur bi istima'i. Di siya humadir hapag puon nila, paglami-lami nila yon. Any istima, pagpuon sin kita manusia, di humadirin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa magawa, huwa mukimun fi kabri, in siya yaw na siya mutang, nakaubutang na siya hakuwol niya bihaon, sampai kiamatun in dunya. Inyawalihan sin Rasul bihaon fi a'la illiyin, yato siya sa taas-taas amuhin surga, sa taas-taas surga sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'la illiyin. Inda Rabbi hadarat sin Tuhan niya, fi daril karama, doon ha hula mulia. Na biya na simparman sin Allah ta'ala, summa innakum ba'da dalika lamayitun, summa innakum yawmal qiyamati tub'asun. Parman sin Allah, mahuli bunato din kamu yan, puwasin na sabot yato, mapatay kamu, mahuli bunato din kamu adlaw kiyama, buhion kamu yan din halong kubur niyo. Kataan kita biyento. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladu Adam yawmal qiyamah. Ako long sin Rasul, hadis niya, panghu sin anak Adam hadlaw kiyama. Ay siya nakura, anak apu Adam hadlaw kiyama. Wa awwal man yansakku anhul qabr. Ako lang yung panagnaan
amoin ukab in kubur niya. Sipak in kubur niya. Ako yung panagnaan, sipak in kubur. Ukab in kubur. Wa awwal safi, ako lang sin Rasul, panagnaan, sumapaat. Was din haijin sin Allah. Siya, bangsa mano siya, kanabihan. Awwal safi, wa awwal musfa, awwal isab amuin, sapaatun. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis si Muslim. In mga ayat ini iwan hadis mulia, amuin beta hama na din mga kaayat-ayatan, iwan kahadis-hadisan, in kataan ini, manunjuki doon nabunal to din Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iwan sindukain niya, din mga amwat, amin miyamatay, innama bunal to yakhrujuna, gumawa sila din hakubur nila yawmal qiyamah, adlaw qiyamah. Laong samahatul allama Abdul Aziz ibn bin Baz rahimahumullah, wa hada amrun in parkala ini, pakarajaan ini, muzma'un alay, nahambuok siya, natibuok doon bainal ulama al-muslimin, antara sin ulama al-muslim, laysa fihi najaun bainam, way discussion nila aparkala ini. Biyatin akida. At tungod sin, nyawalihan sin kita, pagbuhit sin kita, dahil hakubor. Mura-murahan mga barhurmat nagdurungog, amo itoon biya nasabot na to, dumini, mura-murahan pagbarakaton kato in sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mga nasabot ito, in kami, piyasaplag na mo sadya, in kitab, pagkawaan na mo, Nurul Huda wa Dulumatud Dalal fi Dawil Kitab wa Sunnah, in ta'lib niya Dr. Said ibn Ali ibn Wahf al-Qahtani. Yun topic niya ini, amuin al-bid'u al-muntasiratu al-muasiratu. Hafid siya 200 kanuman tagunong kitab ini. Nurul Huda wa Dulumatud Dalal fi Dawil Kitab was Sunnah. Mahuli, mamaid kami kanino halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Murah-murahan mga palanguan sin kami, amoy nakahampit kita niyo dahil mga katumtum nito insyaallah subhanahu wa ta'ala. Oy maksud do kaing sin kami supaya sadya mga sila amoy in labi na tuod din mga sila amoy in mabaya tuod magmaingat dahil Allah subhanahu wa ta'ala na in kami rin di hamadlis ini oy ron do kaing ini hipagwa sin kami buat malaing kanimpunan niya yato dahil Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin rasul niya. Damikian yung mga sila, amoy piyagkawaan si mga kami, si mga pangadjian bihan na biyaday sa bahadto in akida niya, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan tumutog in mga yadto kato taniyo, hindi kita niyo lang takasuran sinamoy in pakaradyaan, hikalukpas sinamalibadat na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doan hadya pakatan, kataw tay manguran, amoy ni maalok, waktu ini insyaallah iban sinwala inwala nakalop waktu ini na insyaallah in pengajian Hindunya na inyadto magtuy-tuy yadto yan simud halaw sin ini YouTube damikian manjan ninyo rayan ma ini ukab bihan sa rondo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa pakatan tan ini haun na binaybayan na kabutang mga katawtay mahuran, ibalik ko pa na to. Dia na microphone lang ta maghatam sa pangadyan na to bihaya online hadwa palito ko. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal Alamin.
اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنياي التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.